Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungsijaraba Hazrat Singh Allah tabarak wa ta'ala na aikoina khoibu ngasi thambiriba dunya asi darul asbab ni haibadi asbab ki tahatta thabuk thoram khudingmak Allah na thambiri masigi manungdagi Allah Rabbul Izzat na aikoida masing thingam draba niyamat kaya pinabire hairaga aikoibu dunya asida thabirakli amadi Allah na aikoibu sembiba matamda tamam makhluqat haibadi dunyada layriba makhluk khuding maktagi khwaidagi hena phaba makhluk ashraful makhluqat oina Allah na aikoibu sembiri Nungsijarba Hazrat Singh इंसान मियोइबा अखोइदा अल्लाह ना ख्वाइदगी हेना फबा अशरफुल मखलूकात नी येना हाइरिबा असि मसिगी मरमदी अल्लाह रब्बुल इज्जत ना अखोइना खोइदा खन थबा ngambagi शक्ति अदु पीनबीरी अमदी अखोइगी अतोपदा लैख्रिबा अतोप जीवसिंग असिददी अल्लाह ना मखोइदा खनबा ngambagi शक्ति पी तौबतबु जितना अल्लाह ना इंसान मियोइबदा पीरिबा असुमनदी अतोप जीवदा अमफौदा पीदे अदुनबो ngasi चाउख्रबा समू इंसान मियोइबगी खुदुम चल्ली कनख्रा थौख्रबा कई नोंसा पुमनमक असि इंसान मियोइबना खुदुमदा चलहनबा ngамमेबा हालाके करिगुम्बा मखोइगा अखोइगा मुकाबला तौनरगा खतनबा नत्रगा फूनबा ओइबा तारबदी अखोइ मखोइगी ममांगदा ngलप फौबा लेपा ngамमोयेबा अदुबु अखोइदा अल्लाह ना पिरकलिबा खनथबगी शक्ति असिना अखोइना उपाय सिजिनरे हायरगा मखोइबु अखोइगी कब्जादा तौबा अल्लाह ना ngamhanbiriyeba असुम तौदना अल्लाह ना मसिंग थिंगमद्रबा न्यामत सिंग असिगी मनुंगदगी यामना मरु ओइबा न्यामत अमदी करिनो हाइबा मतमदा अखोइना तुमलिबा असिनी तुम्बा हाइबा असि अखोइगी नुमिचुपगी वारुबा अमदी अखोइगी हक्चांगी अवाबा पुमनमक नहक्तंग तुमलगा अखोइ काउथुई हाइरिबा तुम्बा असि करिगुम्बा मतमदा कनागुम्बा मिसक अमा तुम्बा याददना ओलांग ओनसाउदुना लैबा यावी कनागुम्बा मिसक अमना तुमदना तलैबा अमदी तुमनिंगदना तलैबा तुम्बा हाइरिबा पोट असिसु मसागी मफमदा लैबा तारबदी अफबा पोसक अमनी अदुगा मसिबु करिगुम्बा तुम्बा याद्रबा हाइबदी तुम्बगी अवाट पलैरा अबा मसिना मरम ओइरगा इखोइदा अवाबा कया ओइहल्ली करिगुम्बा तुम्बा असिना हेनबा तारबा हाइबदी तुमनिंगदना तलैरबा तुमनिंगबगी सरुक असिना हेनबा तारबसु अखोइदा मसिना यामना अवाबा ओइहल्ली हाइरिबा पोसक अनि असिगी यामना मतिक मगुल लैरबा अमदी कानरबा दुआ अनि अखोइ खंगमिनसी अहानबदा अखोइ तुम्बा यादबगी दुआ मा खंगमिनसी हाइबदी तुमगेना दि हिप्पा तुम्बा याददना ओलांग ओसाउदना लैबा अदुगिदमक्ता अखोइ दुआ मा खंगमिनसी मदुदी कनागुम्बा मिसक अमा तुम्बा याद्रे तुमगेना दि हिप्पे ओलांग ओसाउदना तुम्बा याद्रे अदु ओइबा तारबदी हाइरिबा आयात असि अखोइना तुमद्रिंगैगी ममांगदा हिप्पा मतमदा त्रामा थोइरक सोनबियु इंशाअल्लाह अल्लाह ना अखोइदा कानहनबिगनी आयात अदुदी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा हाइरिबा आयात असि अखोइना त्रामा थोइरक सोनबा अदुगी मतुंगदा दरु शरीफ त्रामा थोइरक अमगा सोनबा दरु शरीफ ती अखोइना जो अफाबा दरु शरीफ अमा सोनबा याय हाइरिबा अमल असि
tauba hauba dagina amal asi loidringai gi manungda ikhoi adum tumningbagi apamba phawraani amal asi loidringai da tumkhibasu yaugani aduga amal asi loiba fawda tumba yaramdaba taragasu inshallah Allah na tumba yahanbirakane masina leire tumba yadabagi aduga yamna tumningdana talaiba ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡ ꯉꯟꯅ ꯇꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯟꯅꯁꯨ ꯍꯧꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛ ꯇꯨꯝꯅꯤꯡꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯗꯨꯋꯥꯗꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯀꯍꯐꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯔꯨꯀꯨ ꯁꯨꯔꯦ ꯀꯍꯐꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯔꯨꯀꯨ ꯑꯁꯤ tumlamdai matamda sonba tarabadi masina aikhoida tumningbagi saruk asi haibadi yamna tumbagi anaba adu Allah na kokhanbiganeba sure kahfki aroiba ruku dudi adomna screen da ubuiriba asini أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا hairiba ayat asi tumlamdaida solaga tumba tarabadi aikhoida yamna tumningbagi anaba adudagi Allah na kaithokpigani aikhoi khudingmak haikirba asida Allah na amal tawba ngamhanbisanu amadi masida soi khilan khiba yawrabasu Allah na kaithokpibo oisanu